جا ارکسلاولو بن تماشاوان بريز بولتانا دا مجمير ششا تايبد روجاواي كردستان سوريا وجوارا بي پیشکش کرن افجی سرنوچنه ریکفتنا کوجبو پیشروجا باجاروک ترفعت نابرا روسیا و ترکیه دتی آمده کرن اگرم بجی کرن آوه زیده تردبن مجارا کمیته دستوری سوریه کتیا روژه بیده و بگرنگی بحثا کمیته تکرن امریکا دبیجه رژیم سوریه دهاتن خواه جبو پشتگیری ملیسن بسر و بکارتینه ولاتین عفرین بانگا دیارکرنا چارانویسا کردن خواه ین دزندان گروپین چک داردت کن ده شاندک جر خصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روش آوا لأوروپا ببونه ججنا سرسالا ایزیدیان سردان نواندا لالشه یا روشنبیری لباجار بیلیوز لألمانیا کر شاندا یکیتیا و پارتی پیکاتبو جه سروک خوجهی انجمنا کردی سوریه لأوروپا و اندام کمیته ناوندیا پارتی عبدالکریم حاجی و اندام کمیته ناوندیا پارتی محمد سعدون و دلشاد ملا حمزه و نوری علی به مبستا پیروز کرنا ججنا سرسالا ایزیدیان چاشما صور سردانا لالشه کرون هیویا سالا کنو پر خیر و خوشی ج کردن ایزیدی را خوستن جدرن راگهاندن دانا خویاکرن که هر دو وزیر بروانی امریکا و ترکیه وک دو هف پیمان استراتیجی جویان ترکیه بنهینی هول دیده امریکا راضی بکده که فشار لسر کم بکه لگور هاتیه راگهاندن ترکیه بنهینی امریکا راضی دکه دا که امریکا فشار لسر کم بکه بطایبتی که امریکا ددما داویده گفل ترکیه خوارن اگر سیستم بروانی S-400 جه روسیا بگره درباری جوینا کنابرا پاتریک شانهان وزیر بروانی امریکا به وکالت و خلوصی اکار وزیر بروانی ترکیه دهاتی انجام دان بنتاگون امریکی دخویانیک بلاف کر و گوت که هر دو آلی وکا دو هف پیمانین استراتیجی جویان وکا ده دخویانیا بنتاگون امریکی دهاتی ده جوینه ده چاوانیا البرچاف گرتنا برجواندین امریکی و ترکی ده هف پیمانیا باکور اطلس آنکو ناتو ده هاتا گوتو بش کرن و جوین دور جدانا هلویستان هاتا بریو برن داخویانیا وزارت بروانی امریکا به تو آوائی کی بحثا مجارین کو امریکا و ترکیه لسر ناکوکدارن نهاته کرن و بطایبتی مجارا آوا کرنا نافچه آرام کرینا موشک S-400 جو روسیا جالی ترکیه و که جدرین راگهاندن دانزانین کو اف جوینا دور جه چاوین راگهاندن هاتی انجام دان مبس جه ریگری کرن جبو درست بونا پرسیاران لسر ناکوکین نابرا ترکیه و امریکا ده و هر یک جه امریکا و ترکیه ده جوینه ده خواست بتنه برجواندین استراتیجی گوتو بیش بکن. ده بردوامی آبیدنگی اجواکا ناف دولتی درباری هرگولین ریکفتنا کوجبو پیش روژا باجاروک تل رفعت تی آمده کرن اگرم بجی کرنا وی ریکفتنه نابرا ترکیه و روسیه ده زیده تردبن. تانها ریکفتنا باجاروک تل رفعت بفرمی نهاتی اشکره کرن. لگو هرتنین لسر عرده دروست دبن نشان ددن کو برانبر کنترول کرنا روسیه اش باجار ادلبیرا باجاروک تل رفعت و رادستی ترکیه ببا. ببردوامی بدنگی جواکا ناف دولتی درباره هورگولین ریکفتنا کوجبو پیش روژا باجاروک تل رفعت تی آماده کرن اگرین بجی کرنا وی ریکفتنت نابرا ترکیه و روسیه دا زیده تردبن. وکا هاتی راگهاندن ارتش روسیه چکین خوی گران جوی دوری کشاندنا. او جی ددمکی دا کوتان هر رژیم سوریه بدنگ مایا و بتنه چکدارین خوب برنا نافچه. لگوری ریکفتن باجاروک تل رفعت وج علی ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوریه و ورا کنترول کرن. و ترکیه جی و هندورین ادلبی رادستی ارتش روسیه بکا. علی مسلم اندام کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند بو کو دوزا باجاروک تل رفعت یکو ددما نهاده دبن دست روسیا و چکدارین رژیم اسد و حسد دیا پشتی جوینا ولادیمیر پوتین سروک روسیا و رجب طیب اردوغان جارا کدن بو دوزا کسرکن ناورا روسیا و ترکیه دا. وکا علی مسلم داخویا کرن لگوری هفته گهشتنا روسی ترکی هزن روسیا و تفایا چکدارن دن وجد تل رفعت وکشن و باجاروک و رادستی ترکیه و گروپن بسر وورا کرن. او جی لهم برتا نازولا ترکیه جبشکی جهجمونا خل ادلبی داکو روسیا و رژیم اسد چکدارن هیئت تحریر الشام جناف ببن. شر لسوریه بگشتی به براوردی به سالم بوری و گلکی کم بویه و هینجی چارەسەریya سیاسی ji dayîk nebûye. Ev çend rojên mijara Komîteya Distûriya Sûriyê ketiye rojevê de û daxuyanî ji çend aliyan ve li ser vê komîteyê têne ragihandin.
شر li Sûriye bi giştî bi berawirdî bi salên borî ve gelekî kêm bûye û hîn jî çareseriya siyasî ji dayîk nebûye û ev e çend rojên mijara Komîta Destûrî ya Sûriye ketiye di rojevê de û daxuyanî ji çend aliyan li ser wê komîteyê têne ragihandin. Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov ragihand ku rewş niha li Sûriye li ser erdê ji bo avakirina Komîta Destûrî ya Sûriye guncawa. û pêwîst e pirsgirêka Bakurê ya Rojhilatê Sûriye mebesta wî ew beşê ji Rojavayê Kurdistanê were çareserkirin û ew dever vegere li jêr kontrola rejîmê û danûstandin bi Kurdan re were kirin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Geir Pederson nakokiyên li ser avakirin û hûrguliyên Komîta Destûrî ya Sûriye bi dawî anîn û çareserkirin. Malpera Tarat World li ser zarê jêderina pilebilendiyên Yekîtiya Ewropayê roja îna borî belav kiribû. ku şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Geir Pederson karî serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed bi her çar navên Komîteya Destûrî ku cihê nakokiyê bûn qane bike. Li gorî wê malperê ku piştî avakirina Komîta Destûrî dê qonaxeke kûr û dirêj û aloz ji bo nivîsîna Destûra Sûriye dest pê bike. Endamê Desteya Danûstandkara Sûriye û Komîta Destûrî Hewa Segîd ji bo arkê eşkere kiribû ku li gor zanyariyan şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye Geir Pederson ew nakokiya navdewletî derbarê her şeş navên ku cihê nakokiyê bûn ji bo avakirina Komîta Destûrî li ser lîsteya rêxistinên civaka sivîl ku rejîma Esed û Rûsyê astengî derxistibûn çareser bû. Lê hê jî danûstandin derbarê lîsta hundir ya komîtê û mîkanîzma wergirtina biryar û çawaniya avakirina serokatiya komîteyê berdewam in. Her li ser vê yekê berdevkê Desteya Danûstandkara Sûriye Yahya El-Ereydî ji bo malpera Tarat World got ku ew bi çareserkirina nakokiya li ser navê Komîta Destûrî ya Sûriye hatine agadarkirin û Komîta Destûrî dê di demeke nîzik de were avakirin. Ereydî her wiha got Komîteya Destûrî pêngaveke diriya rast de ye. Lê baweriya opozisyonê bi niyazên Esed nayê û Esed tu guhertinên siyasî xwedî wate li Sûriye naxwaze û tenê li jêr fişara Rûsyê Esed li ser Komîta Destûrî erê kiriye. Biryara Pederson kaxeza nerîna netewînê girtî divê derbarê de radistî Desteya Danûstandkar û rejîma Esed bike ta ku bersiva wan duê derbarê de bizanibe. Komîteya Destûrî ku biryara were avakirin wê ji sed û pêncî navên berbijêr pêk were. Pêncî ji aliyê rejîmê ve û pêncî ji aliyê opozisyonê ve. û pêncî nav ji bo civaka sivîl û pisporan ku wê ji aliyê netewînê girtî ve werin hilbijartin. Di Kongerê Sûdşî di sehê çileya sala borî de behsa avakirina Komîteya Destûrî hat kirin ku Kurd jî hem biriya Desteya Danûstandkar weke nûnerayetiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye di nav de weke pêkhayeteyeke sereke û hem jî biriya Koalîsyona Niştimaniya Opozisyona Sûriye ku beşek ji koalîsyonê ye her wiha weke beşek ji lîsteya civaka sivîl beşdar bin. Wezareta Derveya Amerîka ragihand ku rejîma Sûriyê de hatin xwe yên kêm bikartîne ji bo piştgiriya melîsên bi ser ve ku ew jî ji aliyê xwe ve sivîlên Sûriyê dikujin. Hikûmeta Amerîkî ragihand ku rejîma Sûrî berdewam e di terxandina dahatên xwe yê kêm ji bo piştgiriya melîsên bi ser ve yên ku xizmeta bercewendiyên wê dikin. Wîzareta Derveya Amerîka li ser Twîtera xwe nivîsandiye ku rejîma Sûriyê berdewam e ji terxandina dahatên xwe yên aborî ji bo piştgiriya melîsên bi ser wê ve ku karîn wan kuştina welatiyên Sûrî û li beramberî wê aliyên din zengîn dike. Wîzareta Derveya Amerîka her wiha diyar kir ku hevdemê vê yekê jiyana welatiyên Sûrî ya aborî gelek xirab e û roj bi roj têk diçe ku ne sotemenî û ne pîdawîstiyên sereke ji bo jiyanê li Sûriyê peyda dibe û serbar kir ku niha deme ku rejîma Sûrî kuştin û birçîkirina welatiyên Sûrî rawestîne. Piraniya bajar û bajarokên Sûriyê bi taybet yên dibin kontrola rejîma Sûrî de sotemenî tê de peyda nabe. Bi taybet benzîn ku yek lîtra benzînê gihiştî 1000 lêreyên Sûrî. Duh jî Wizareta Petrolê ya bi ser rejîma Sûrî ve ragihand ku krîzeka benzînê li Sûrî heye bi taybet piştî rawestandina xeta di navbera Tehran û Şamê de. Li gorî zanyariyan ku rejîma Sûrî pêwîstiya wê bi 4.5 milyon litr benzîn û 6 milyon litr mazot û 7000 ton fiyol û 1200 ton gaz heta bikare xwe ji vê krîzê xelas bike ku nerxê van pêdawîstiyan hemiyan digihe 8 milyon dolar.
ده بویرک هاتوچونه ده جوانکی واجار دربسی جیانا خوش دزداد دوه چهارشنبه جوان بناو محمود حاج سعید عموهور جبر گرانیا برینن خو ده انجام وی بویری ده لنخوشخانه خبات لواجار قامشلو جیانا خوش دزدا محمود حاج سعید عموهور ج واجار دربسی یو او بویر لسریا هر دو واجار دربسی و عمود رودابو دچن عفرین روجاوای کردستان گروپن چکدار ولاتی کی کرد رواند تبی در باسونا چند روزان جرواندناوی لتو آگاهی لسر توننه جدرک تایبت ایرو جعفرین جارکر راگهاند کو چکدارن لواء الشمال بریا چند روزان ولاتی بناو شکری قدور جتاخا محمودی رواند و برف جهکی ندیار و بر جدر تکسکر کوالتی نابوری جموساکو بریا چند جاران راستی رواندن هاتبو لهم بر پریان سربست دهات بردان. ولاتین عفرین بنگوازیه که بلاف کرن تیدا خواستن کوچارانویسا کردنوان دیار ببره خستنا مافی مروان او بنگوازی بلاف کر و جری خستنین مرووی خواست کو کردنوان جزندان گروپین چکدار سربست ورم بردان. رخصتنا که مافی مروان لعفرینا روجاوای کردستانه بانگ لرخصتنین مرووی و یاسایی کر کوچارانویسا هشمارک جوالاتین عفرینه ین کوج آلی گروپین چکدار و جبریا سالا که و هاتن رواندن دیار بکه. کدنا وان رواندیان ده ولاتی کی بتمن و جنک کرد هیا رخصتنا مافی مروان لعفرینه در راپورتک خدا راگهاند کو ولاتین عفرینه بانگ لرخصتنان دکن کو چارانویسا کوره وان ین رواندی جگوند جوقه و خلنره و دارگره ین بسر نافچه ماباتا و کوج آلی چکدارین حمزات و هاتوم رواندن دیار بکن در راپورتا رخصتنه ده هروها هاتیه کو هن جوان رواندیان جشش ماه نهان سال 2018 و رواندینه و یک جوان جساله که دو حیوان و رواندیه و ناوین رواندیان اون ولاتی بتمن عبدالمنان محمد یه 64 سالی محمد ملا کوری عبدالکریم یه 43 سالی روکان ملا کچا عبدالمنان 27 سالی هفجین روکان یه بناو جمال عمر 24 سالی جهاد داوود 43 سالی حسین امین 40 سالی عارف شیخ حمو 20 سالی محمد شیخ حمو 21 سالی بسام احمد 33 سالی و هر لقمان محمد 24 سالی کو اوجی خلک گوند تلسلورا جندرسه کوشبریا سالا که دو حیوان و رواندیه لگور همان رخصتنه کو کسین رواندی به تومت تیکلیا وان به پیدر هاتوبون رواندن لیسه دمن راستقینه اوه کو رواندن وان ج کریار نجات پرستی و شوفنی هاتنه جدسپیکا در باسپونا ترکیه و گروپین چکدار ج 18 ماه آدار سال 2018 اوتانها بن پیکرن بردوامن و هر کریارک جکشتن و رواندن به شیوه که پلانکری تینه انجام دان. رژیم اسد و پیاده هنک بریار نو بسر بشک ج خلک کردستان سوریه ده دسپین و خلک جین چاره بریار نوان دوی درباره ده بجی بکن. شوفیر و آجوکارین کردستان سوریه ده نافبرا بریارین پیاده و ریوبریا رژیم اسد لقامش لو نافچین کردستان سوریه ونداده بن. ریوبریا پیاده لسرانسری باجارین کردستان سوریه ین کو جیر دسالتا ویدنه شوفیر و آجوکارین باجر ین کرد نچار دکه جاره کی دین کلوپلو سالنامه بارهلگر و اتومبیلین خو جنوب چه بکن لهمبر گوجمن پرا ین مزن شوفیرین بارهلگر و تاکسی و اتومبیلین تایبت گلی و گازندن خو دکن و دبیجن ام دچن نافچین دبن کنترل رژیم ده پلیسین ترافیک ی رژیم داخوازا سالنامه و کارتین فرمی ی کل جام دزگهن و هاتنه تومار کرن دکه و جالیو خوجی پیاده فشار دکه و فرمان دایه دوی هر بار هلگر و اتومبیل که چه گشتی به و چه تایبت به بجاره کی دن هنک کلوپل نو لدزگهن گریدای و چه بکن اگر نه و راستی گرتنو سزادانا جی ورن بر رژیم اسد جبونو کرنا سالنامه هر اتومبیل که زیادتری 5000 لیره سوری خواسته بو نهاجی نو کرنا و سالنامه لجم دزگهن پیاده هنک زیادتر و هنک جی کمتر لیده چه لگور شوفیرین بارهلگر و اتومبیلان دبیجن آرمانجا پیاده جی وی بریاره تنه اوه کو قازنجا که مادی مزن کو پیاده به میلیونان به دست دخه بوی اوای درفت انکار لکردستان سوریه کمتر دبن و خلک باجر نچار دبه دست به کوچبریه که دن بکه تیزانین کو رژیم سوریه لباجار حسکی و قامشلو دیریگه جی هیجی دا سالادار و پیاده و رژیم به هفره ریوبریا باجارین کردی دکه هر یک بریارین خواه به جدا لسر خلک دوری ده دسپینه
بله تماشاوان هجا لسر وی مجاری لسر مجارا بریارا پیاده و فرزگرنا باجان لسر آجوکارین روژاوای کردستانی و گوهرتنا نمرین اتومبیلان می بهتر وی مجاری گفتگو بکن گل میوانی ما چالک وان رامان حسو نها لسیدی آرکمار آماده دنباش بریز رامان مجارا خصنا فشاری و باجه و بریاران لسر اتومبیل و آجوکارین روژاوای کردستانی تبخواه تباش نزدیک و تشوپاندی اگر تو دست که زانیاریان بهتر تبد من درباری وی بریاره و نها چه روژاوای کردستانی چید به پیدی چه خواست بله دم باش اشترا و همه تماشاوان آرکیره بگومان اوگاوک ننویه جه ام بیجن دستراتا خفرزگری لکردستان سوریه ام بیجن چک دارن پیده گوان کریارات کن داکو خلکی جه باجار و باجارو کن وان درخینن داکو پروژه خواه لکردستان سوریه جیبه جیبه کن به والا کرنا کردستان سوریه ج خلکین و بگومان ام بیجن بریار جیت که واره بریارن دن ین گوهرتنا ام بیجن ربازن خوندنه ام بیجن لشکریا نچاری ام بیجن گلک بریارن دن استاندن گو همی دکتن خدمتا پروژه والا کرنا دورن کردی باجار و باجارکن کردی بریارا پیده یا گو نها درخستنه خلکه نچار دکن گو مولتا سیاره ج دزگهن وان ورگرن تاوی گو اف سیاره د دزگهن رژیم سوریه ده امزاکرینه پیده دخوازه بریا و بریاره هندک پارایان جوان خلکان بستینه بگومان اف بریار الهمی باجار و باجاروکن کردستان سوریه بلاف کریه دزگهن وان الهمی باجاروکان فشار لسر خلکه دکن داکو او خلکن خودان سیاره بچن دزگهن وان ام بیجن داخوازا مولت جوان بکن داکو بکارن به اتومبیلن خو هاتو چونه د دورین دبن کنترولا وان ده بکن گو اف جی بوی جه ناراضی بونا خلکن کردستان سوریه جی جبرکو کردستان سوریه و باجار کنه دابشگیری ادنا برا چک دارن پیده ده و رژیم سوریه ده دما گو ولاتین کرد درباسی نافچین دبن کنترولا رژیم سوریه دبن داخوازا ام بیجن بلگین رژیم سوریه جوان تکرن گو داخوازا وان بلگین دکن لو ما ناخل که من نچارن جبرگو کتن ناف بین دو آگرانده هر دو جی دستلاتن خواه فرض کن سروان ولاتیان و ارمانجا هر دو کان جی ورگرتنا پریان جوان خلکان باش يعني وكو تدسبيك تقول بيدي من جراي كي كو بريار كو هادر دخل قالك بريار در حقي ولاتين روجافاي كردستاني در خسيو يا فيداوي اوجي لسر اوتومبيلايو اجو كارانه باش يعني ما بستا سركه يانجي سدمن سركه جستندنا بيدي جوان بريار يعني تاني بس دخوازه هندك بريان جوالاتين روجافاي كردستاني بستينه بگومان گلک ارمانجنوی هنه دو ارمانجنوی سرکه هنه ارمانجا یکی ورگرتنا پرایانش خلکه و یاد دوانجی داگو پروژه خوب سری کن گو کردستان سوریه والا بکن وکو فشاره کن لوی خلکت کن او کسن آجو کر گو امبیجن گپانان خوزارو که خواه جوی کاری دبن و فشاره سر واند کن داکو او کسی مایجی بکاربن نکاربن کردستان سوریه بمینن گلک باندورا به هیدما گو کسی آجو کر نکاربه وان داری به هم باجان بده پیده بگومان و دف جوی کاری آجوتنه برده دما گو دف کار آجوتنه برده بگومان و کسی آجو کر جی هجمارا وان کن ببل کردستان سوریه بگومان نرخی هاتونو چونه جی و الوان باجاران بوها ببد ناورا باجارن ام بیجی کردستان سوریه يعني تبي في بريارة بيدي وسباندنا باجان لسر ولاتين روجافاي كردستاني بتايبتي اجوكار باش يعني حتى ترى دايك دام بيدان ببريار بيدي تين كرن تبي كو حتى ها تو اليك دام بيدان بريبريا بيدي ندايه بگومان پیاده سیاستا فشاری لسر وان کسان جیبجی دکه او کسی گو ام بیجن پابندی بریارن وانه که بگومان وره سزادان یعنی و مولتا چونو هاتنه جی وره استاندن گو نکار هاتو چونه لباجار و باجاروکن کردستان سوریه بکه پیاده فشارک مزن لسر وان آجو کرم بکارتینه داکو یان پابندی بریارن بکن یعنی باش اب بریار تنه لسر ولاتین روجافای کردستان تین سپاندن یعنی لسر ولاتین عرب جی بگومان لسر همیان تفرض کردن بس ام بیجن رجای کردان لدورن کردی بهتره ج کسان عرب و بگومان یعنی هندک آمار جمعه هنه یعنی 15,000 لیره سوریج هر آجوکه کی وردگرن وکو باجه کی داخوازا کاغذ کت کن برا زمه ناوی بعربی حقیقی
نرخوی 10,000 لیره سوریه هر وها دما تداخواز مولت جوان بکه تی 30,000 لیره سوری بده دزگاه پیده جبلی 5,000 لیره سوری ای آجوکر نچاره بده رژیم سوریه اگر بخوازه سهره خواه آیاوی بلگاوی یا سالانه نو بکه و 5,000 بدوان هجماره گشتی به 110,000 لیره سوری اف هجماره یا لجم ولاتین کرد دوی روش آبوریا خراب ده بگومان گلکی زوره به تایبت گو درفتن کارتننه و هر وها فشارا گل سر وانته کرن یعنی مپیوندی به چند آجوکران کر ندویران درکوین سر اکران تلویزیونی و بحثا و مجاره بکن یعنی او کسین ده صلاداری دکن لکردستان سوریه ترسک خستن دلی خلکه ده گو نویره بحثا ایش و آزاری خوب بکن یعنی ایش لک دلی وان آجوکره ده رزق وان جوانته بریا وان چگران لی او نکارن نه لسر دزگاه هکی نه لسر رادیو هکی نه لسر دزگاه هک راگاندنی بحثا ایش و آزاری خوب بکن لو ما ملی کلینک دوی در باید چکر مهندک آمار الجم خواه دانه هف باکو از بحثا ویم جاری بکم پیاده هاود ده کردستان سوریه والا بکه بریا گلک بریارن خو افجی بریارک جوان بریارن ویه باش تدسپک ده تگوت بریار بوی جه ناراضی بونا اجو کرن روشاوای کردستانی تا اف مجار تجنیزیک با وجود اسپیکن گود تشوپاندیا پیوندین تا لگل اجوکاران هيا اگر تجمر بحثا غازين وان اجوکاران بکه چد بیجن غازين وان چنه آجوکرن کردستان سوریه بگومان یعنی جبلی اف ام بیجن زاریبا گو تفرس کرن سروانج عالیه پراوه نچار من نمازانن به بلگین خویل کویده چکن ها پیشتر بریا گو چکدارن پیاده کردستان سوریه کنترل بکن بره خودان دزگین رژیم سوریه اوراقین خو بلگین خو نود کرن و خلاص کرن لانها دماغو تابلویا ریوبریا خسر یا بسر پیاده و لسر اتومبیل خوخن توشی گلک کشایتین هگر در باسی باجارن یان دور یان تاخن دبن کنترل رژیم سوریه دبن رژیم سوریه داخواست که اف اتومبیل هان نه مولدکریه و نه قبول کردن الجمعان لو ما توشی گلک کشایتین پیداش عالیه که دوان نچارده که گو تابلو و هجمارن خوا و دزگین خول سهره خلقی خن اتومبیل خن دبزده ما گو او آجو کرد در باسی دورن دبن کنترل رژیم دبن توشی مشکلی که مستر دبن گو او رژیم داخوازا گلک بلگیان وان دکت بجه اف اتومبیلات نمولد کریه و نابه تواتوچون و سری بکش برگو تانا رژیم سوریه گلک تا خود دورین کردستان سوریه کنترل دکه لو ما اف آجوکر گلهیش و کتکن گو او نزانن به مولتش که ورگن به تایبت گو هین او کسین گو داخوازا مولتت کن دستراتک فرض کریه نه دستراتک هلبجارتیه کسی که وان نهل بجارتی داکو رفبریا وان باجارو کام بین اجوکر اگر وکو نمونه ولاتی کی باجار قامشلو اگر بریارن پیاده جیبجی کربه لسر اتومبیل اخو دکاره یعنی اینا چهار بویا کو بریارن پیاده جیبجی بکلی لسر اتومبیل اخو دکاره بچه دورن دبن کنترل رژیم ده کد هما دمیده رژیم جی بریار درباری اجوکاران درخستیه بگمان متصیه که مزن ولی سر وی اجوکری هبه جبر رژیم سوریه تانها به هزل دورین کردی و تانها کریارن خو دستینه ام بینن چالاکی وان تواهی باجار که کردستان سوریه بردوامه هزن وانی لشکری و ین اولهی آمدن و جیبجی کرین همو باجارین کردی ده بگمان او کسی گو تابلویا پیاده یان چکدارن ویل سر اتومبیل خوخه نکار در باسی دورین رژیم سوریه به اگر در باسی بوجی یان ویژانی تک متصیه ده ورس زادان و تک حبسه ده یان جدوی پارین گلک بده حتی گو بکاره خوجوان دزگهن اولهیان رژیمه و سزاین وی خلاص که باش نها کریزا بنزینی چه بوینتنه لروجاوای کردستان لدوای سوریه بگشتی یعنی اون هلبت نرخ بنزین جی گلکی زیاده بویا یعنی بگرانبونا بهای بنزین سپاندنا بریاران هروها نچار کرنا ولاتیان لسر دانا باجان لگوری نرینا تتوکو چالاوان و در انجام جی چبن بگمان اف مجارک دنگ و گلکی گرنگ ویواری ده لکردستان سوریه گو ام بیجن سوتمانی بگشتی پیدا نبه اگر پیدا ده بجی بنرخکی گلکی گرانه تفی گو چک دارن پیده پشتی اف هجمارا مزنج قربانیان و شر گو کرن پرانیا زویان پتروله ین سوریه دبن کنترل واندن ام دزانن دورن کردی دورن گلکی زنگینن به سوتمانی پتروله بنزین مازوت گازه ام بیجن بریا گوشاش دست بکه
يعني داهاتن سوريا همي جسو تماني وبترولا دفرين كردي بو تافي وينها زفين ديراز دوري هميد بين كنترولا چكدارن پیدا دن لی برانبری وی اف زفيو اف بترول كابكو دفرچه اف برسيار بريا چند روزه کی راپورتك امبيجن روزنامه ك امريكي بو قلت اف بترول و 80 بنهيني تيفا غوستن جبو رژیم سوریه گو رژیم سوریه جی وان داهاتان بکارتینه جبو امبيجن مصرفه يعني جي بيشتغيريا ميليسن بسر خوفا بكا جو اجنده نوين خدمت عويد كن بهذه امبيجن زفين بترولي بكارتينا جبو اجندين خوا ين حزبي او جي بريارك اج اليه ويه جو هول ده جو اف داهاتن دفري بگشتي جبو خوبه بگو من بهذه دزانه جو او لدفري گلکی نامینه و امبيجن 8 دفري كين بو لو ما خوازه بهتري درفتان بکار بینه داکو پرین بهتر خورا ببه وش برگو او حسابه چون خود که ده ای روز ده بری بیجن روزه که باش پرسا منی داویشتر بریز رامان یعنی پیاده گلک بریار در حق ولاتین روجاوای کردستان ده درخستنه و دکریارن خوی هوانه ده لدیجی ولاتین روجاوای کردستان بردوامه اجبور گری کرنه لپیش بن پیکرنن پیاده دوی چواره کرن دوی چاوا ویرگری لپیش وام پیکرنان واره کرن تخمیناته بگمان گوهرتنه که سیاسی پیویست و بلز لدورا کردی ده یعنی ملت کرد اوه ام بیجن 8 سال بهتری 8 ساله دبن ظلم و فشار رژیم سوریه و پیاده ده پیویست تفکر سیاسی یا اوکو انجمن اجتماعی کرد لسوریه بریا هفدیتنن خو بریا لو تفکر خو نه هول ده گود دورا آرام ده یا گوته پیش بینی کردن گوور آوا کردن آماده به جبرکو همی پیشبینی نافدولتی بیجن جه پیدل ودنینه پیوسته انجمن اجتماعی کرد یا سوریه خو آماده بکه داکو ریفبریا دورین کردی بکه بگومان پیدل روزن خوی داویده هبون آوان روز آوای کردستانی و کردستان سوریه نمایه وان پشت خوب امریکا گرتن لی امریکا بتنی وان بکرانیش بو شر داعشه ترک هبون آوان قبول ناکن هر وها وان هوالبندی دناوا سوریه دش خورنا هشتن و هوالبندین کردی نهشتن چند رکفتن کردی چه بون پده پابندی بوان بریارانه کر به گمان دما انجمن اجتماعی کرد سوریه دما به هگر جه خو بگره و بکاره به جه پده بگره و به گمان جه پده نمایه و افضل و زورا گو لملت کرد کر به گمان بو دافع خلکیره گو پشتا خو بدنوان و آلیکاریا همی هزان بکن داکو او وکو ده صلاة الكردستان سوریه نمینه قال لك سپاس جبو میوان مبرز رامان حسو چالگوان تیرو میوان مبوزور سپاس جبو تر داوی بنگهن رخصنا تروریستیا بناوی داعش لسوریه و عراقی هاتن بمبا باران کرن و تو باران کرن و پاقش کرن لی حتی ها دیلگرتین داعش کوب هزاران چارنویسا وان ندیاره داوی بنگهین رخصتنا تروریستی یا داعش لسوریه و عراق هاتن بمبا باران و توپ باران کرن و پاخش کرن. لیتانها بدیلگرتی داعش کو به هزارانه چارنوی ساوان ندیاره. تاوی هجمارا بلند یا اندام داعش بخوا ینج آلیه چکدارن هسده و یه پگه ین کو هاتنه گرتن و پشتر بهتری آوان هاتنه سربست بردان. بهتریا آلیه ناکوک لسوریه بشداری دگرتن و دیلگرتن و بنچاف کرن آولاتی و نشتجیان سوریه کرنه. لی پشتیب داوی هاتن آری خستنا تروریستی داعش در فتک پیدا بو کو مالبات و کسو کارن به دیلگرتیان داعش جارکدی هیوی انوانگش ببن دیتینا گرتی و بنچاف کرین خواه یانجی ورگرتنا زانیاریه که درباری چارنویسا وان. بهتر جه هیوی وان کسان ین کو اندامن مالبات وان جه آلی رژیم و پیاده و گروپن چکدار و گرتینه کو هین لدورین دبن کنترول خودان دستهلات و هیزن چکدارینه. تاوی کو چکدارن حسده ین کو چکدارن یپگه ین بسر پیاده و بشه سرکین جوای هیزا کو امریکا جه آلی بجایی ده او بکار آنین جبو جناورنا داعشه لی سوریه نها دورن داوی ین پاقشگری جه داعشه کنترول کرنه لیهین تو زانیاری درباری وان گرتیان دیار نکرنه نه لسر راگ هاندنه و نجیج بو مالباتو کسو کارن وان. لگور رخصتنن ماف مروان ین خوجهی داعشه ده دما کنترول کرنا خوده نزیکی 8000 کسان دیل گرتبون جوانجی چالاگوان و کارمندن هوارچونه و روزنموان ین بیانی و ین سوریه و هین چارنوی ساوان ندیاره
و نجی هاتیه زانین که او جعالی داعش ده هاتنه کشتن یان دو بردومانان ده هاتنه کشتن یان جی دروشن دیده جی اشکنجه و نخوشیه جیانا خوش دست دابن و اوین که هیوی هیا هیندی جیانه ده مابن لکویدنه و نمانا باوریه به مانا وان و جه خمگینیه باش بو مالباتن وان. نها و دما که شر بداوی هاتیه دم هات جبو برسوا مالباتن زاروکن وان رواندی بیدان و دیوه گورن بکوم ین داعش بین وکرن و تونل داعش بین پشکنین کرن و ترمن دوان گوران ده بین پشکنین کرن و ناس کرن. بریا چند روژان کمیتا نافدولتی خاچاسور بانگوازک شاند جبو ورگرتنا زانیاریان درباره چارنویسا سه کارمندن وان ین دواره مافی مرووان ده کار دکرن کش آلیه تروریستن داعش و هاتمون رواندن جه سالا 2013 و درخستن. که او کمیجی بوی بانگوازه تولی بصدام مالبات دبه ین که هین هول ددن چارنویسا عزیزین خوان ناس بکن. او بانگواز اماجه دیده به هبونا درفتکیش با ورگرتنا برسوان جوان پرسیارن گرنگ کودوی آلین پیوندیدار بدن و زانیاریان جدیلن داعش و مالباتن وانین ده کامپو گرتیگه هم پیاده ده ورگرن ده چارچوبه که یاسایی ده. لیبرواجی و یکی ردور خلیل که برپرسکی لشکریه یه حسده بر یادمکه و پشتی بداوی هاتن شر لباغوزه لیدرازوره گود که وان تو برسونینش با مالباتن دیلگرتیان. تاوی مانگرتن و بانگوازین مالباتن وان دیلان تانها تو برسوک جوان را نهاتیا پیشکش کرن و نجی اماجیا هبونا هیویه که هیا کوت دمگانی زیگ ده او برینن وکری بدرجاهیا سالان بین درمان کرن. شیرین کیلو بردفکا سیاستا دربه یا یکیتیا اروپا ده جوینه که پرلمنتو یا اروپا راگهاند که درباری دامپیدان امریکا بسروریه اسرائیل لسر جولان سوری هلوستا یکیتیا اروپا پرزلا لو تجاری یکیتیا اروپا دامپیدان بسروریه اسرائیل لسر بلنداهی جولان ندیدمان هاده و نجید پیش روژه دناکه. یکیتیا اروپای جاره کدن هلوستا خو درباری جولان نو کرو دبیجه او تجاری دامپیدان بسروریه اسرائیل لسر جولان ناکه. فدریکا موگرینی بردفکا سیاستا دربه یا یکیتیا اروپا دی جوینه که پرلمنتو یا اروپا درباری پرسن سیاستا دربه گوته که درباری دامپیدان امریکا بسروریه اسرائیل لسر جولان سوریه هلوستا یکیتیا اروپا پرزلاله و تجاری یکیتیا اروپا دامپیدان بسروریه اسرائیل لسر هر خاکک داگیر کری ناوان ده بلنداهین جولانی ندیدمان هاده و نجید پیش روژه دناکه. اروها موگرینی گود جی کنها 5 ولات دیکیتیا اروپای دهنه ده انجمن اولهیا ناف دولتی ده جوین و داوی دا خویانی خویا هفبش درباری جولانی دیار کر. اردوه درباری ده بردفکا سیاستا دروه یا یکیتیا اروپا سیاستا اسرائیل ده برفرهکرنا دا گرگهین خواه لبر آوا روش آوایی انگو الضفه الغربیه بتوندی شرمزار کرو گود ناری نامده اف سیاست نیاسایی و لدجی پیورین ناف دولتیه سربار کر که یکیتیا اروپا دبینه کناکوکی ناورا فلسطین و اسرائیل ده تنه بریا چاره سریا آشتیانه تی چاره سر کرن. آرمان جوانیا استراتیجی اوه پشتگیریا وی پلانیه دا کو دانوستاندن نود نابرا هر دو ولاتان ده جاره کدن دست پی بکه. ده داوی ده موگرینی دا زانین که اگر هر دو آلی گهشتن ریکفتنه که الگوری پرنسیپا هر دو ولاتان و چاره سرکرنا روشا قدسه دوی دمیده. یکیتیا اروپا و دام پیدانه به همو گوهرتنین که پشتی سال 1967 ده لسر سینور اسرائیل هاتنه کرن و بکه. رخصنا نتواني قرتيا كاروبارين پنابران نوترين آمارين پنابرين سوريين كل عراق و هرما كردستان دمينن بلافكر. هاش سالن و بمليونان ولاتين سوري پنابري ولاتين دردور و ولاتين أوروبي بونا ولي نشتجي بونا. رخصنا نتواني قرتيش بو كاروبارين پنابران نوترين آمارين هجمارا پنابرين سوري ين كل عراق و هرما كردستان دمينن بلافكر. لگور آمارین رخصنا نافبوری که هجمارا پنابرین سوری لعراق و هریما کردستانی بگشتی گهشتیه 253,672 کسی واتا نزدیکی 79,671 مالباتی جوی هجماره 94,975 کسی ریجیا 37 جسدی لکامپان دمینن و 158,697 کسی ریجیا 63 جسدی جدروی کامپان دمینن. هجمارا پنابرین سوری لگوری پارێزگاهان و کامپین بسر و وهانه لی پارێزگاها هولێرێ 129,086 کسی نزیکی 10,901 مالباتی
رێژیا 5.89 ji sedî ji hejmara penaberan. Ji wê hejmarê 98,322 kesî wate nêzîkî 35,652 malbatî birêjeya 38.76 ji sedî ji hejmara penaberan. Li parêzgeha Duhokê û kampên bi ser ve hejmara penaberan gihiştiye 88,702 kesî wate nêzîkî 24,509 malbatî. برێژیا 3.97 ji sedî ji hejmara penaberan. Lê parêzgeha Slêmaniyê hejmara penaberên Sûrî lê gihiştiye 32,663 kesî, nêzîkî 11,000 malbatî, birêjeya 12.88 ji sedî ji hejmara penaberan. Li deverên din hejmara penaberên Sûrî gihiştiye 3,221 kesî, nêzîkî 1,261 malbatî, rêjeya 1.27 ji sedî ji hejmara penaberên Sûrî. Tevî kohîn pêla koçberiyê berev Iraq û Herêma Kurdistanê berdewam e. Lê ji ber sedemên cuda cuda hejmarek ji wan penaberan jî berê xwe ji Herêma Kurdistanê didin welatên Ewropî û deverên din. Netewên yekgirtî amadekariyên xwe ji bo hewarçûna derbederên kampa Rukban ragihandin. Stêvan docarîke berdevkê emîdarê giştiyê netewên yekgirtî ragihand ku netewên yekgirtî amade ne ji bo beşdariyê bi awayekî berfireh û rastaqîne bikin da ku hewarçûna derbederên kampa Rukban bikin da ku ji aliyê rejîma Esed ve hatiye dorpêçkirin. Navborî amaje kir ku hîn derfet nedane wan ku derbasî wê kampê bibin. Tekecî kir ku roja duşemê 1500 kes ku bêhtiriya wan zarok bûn ji kampê derketin. Balafirên hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê hejmareke tankerên Sûtemeniyên bi ser rejîma Esed ve li gundewarê Dêra Zorê kirine armanc. Dora Dêra Zorê ya 24 ragihand ku dema hejmarek tankerên Sûtemeniyê ji deverên dibin kontrola. Çekdarên Qesedê de berev deverên dibin kontrola rejîma Esed ve diçû, hevpeymaniya navdewletî ew tanker armanc kir. Li gorî heman jêderan ku proseya veguhestina tankerên Sûtemeniyê ji aliyê kompaniya Qatircî ve hate encamdan. Ku beriya demekê hevpeymaniya navdewletî berda bû karmendên kompaniya Qatircî ji wê deverê. Kanaleke İsraîlî ragihand ku jineke İsraîlî dikarî bû seredana Sûriyê bike û neviyên xwe li kampa hol bibîne. Lê hîn nizane gelo çawa neviyên xwe ji kampê derxîne. Kanaleke Astralî belav kir gojineke Astralî dikarî bû seredana Sûriye bike û hersî neviyên xwe li kampa El Hol bibîne. Piştîgo dayîk û bavê wan di şer de li Sûriye hatin kuştin û ew zarok sêwî man. Kanala ABC ya Astralî hindek dîmenên jina Astralî ya bi navê Karen Nitilton belav kir tê de diyar dibû çawa seredana Sûriye dike û li gel neviyên xwe li kampa El Hol dicive. Piştîgo hewlên wê bi vegera wan biriya hikûmeta welatê xwe bi ser neked. Beriya 6 salan Xalid Şirûv û Tara Nîtilton gokeça Karen Nîtiltonê li gel 5 zarokên xwe, 2 kur û 3 kiç berê xwedan Sûriye. Gopiştre Xalid û 2 zarokên xwe di êrişeke Amerîkî de di sala 2017 de hatin kuştin, goberiya wê jî bi 2 salan jina wî jî hatibû kuştin. Li gorî dîmenên gohatine belavkirin karin dikarî bû biriya Herêma Kurdistanê derbasî Kurdistana Sûriye bibe û piştî hewlên dûr û dirêj dikarî bû hersî neviyên xwe bibîne. Lê tevî vedîtinê karin hîn nizane gelo çawa wê bikare neviyên xwe yên bi navê Huda ya temen 16 salî û Zeynep 17 salî û Hemze 8 salî û her du zarokên Zeynep Aîşe 3 salî û Fatime 2 salî ji nava kampê derxîne. Karin gelek hewldan da ku neviyên xwe biriyên fermî û hikûmî ji kampa El Hol derxîne. Lê ev yek bêsûd bû ji ber got hikûmeta Astralî hîn neraziye gowan kesan li xwe bigire. Dora Sûriye ya mafê mirovan raporteke derbarî bikaranîna çekên Enqûdê li Sûriye belav kiriye. Di raportê de hatiye ku her yek ji rejîma Esed û Rûsiyê bi sedan êrîş bi wan çekan li Sûriye encam dane. Di encama wan êrîşan de bi sedan qurbanî di navbera kuştî û birîndaran de ketin.
رژیما اسد و روسیا به هزاران ایریش بچکن جور بجور لسوریه انجام دان. جوان چکان چکن وشایی آنگو عنقودی کب مترسیداترین جورن چکان لسران سر جیهان تناس کرن. دوی درباره دا تورا سوریه یا مافین مروان راپورتک بلاف کر تیدا نزدیکی 457 ایریشن رژیما اسد و روسیا بچکن وشایی بلگه کر. لگور کد راپورتی دا هاتیه 24 روشن توباران کرنه بچکن وشایی بشتیره کفتنا ادلبه هاتن انجام دان. ده انجام ده به هزاران قربانی دناف برا کشتی و برینداران دا کتن. لگوری همان راپورتی کد تیرمها سال 2012 تا 10 نیسان سال 2019 457 ایریش بچکن وشایی لسوریه هاتن انجام دان. جوان 216 رژیما اسد انجام دان و 233 جالی روسیا و هاتن انجام دان. ود انجام وان ایریشان دا 955 سیویل بنا قربانی و جانا خوش دستان. دناف دا 345 زاروک و 205 جن هبون. سرباری بریندار بنا 4200 سیویلی و پیوستیا وان بنشترگریان و اندام دست چیکری هیا. هروها 357 سیویل دناف دا جن و زاروک هبون دانجاما تقینا شونماین ایریشن چکین و شایی دا جانا خواج دستان. ده 17 ایلونا سال 2018 تا نیسانا سال 2019 24 ایریش بچکین و شایی هاتن انجام دان. جوان 23 رژیما اسد انجام دان و یک جیر روسیا پیرابو و انجام دا 34 سیویل بنا قربانی و جانا خواج دستان و 137 جی بریندار بون. تورا سوریه مافین مروان داوی براپورتا خوانی بداخواست کرنه ج انجمنا اولهیب درخستنا بریارک تایبت درباره قدقه کرنا بکار آینا چکین و شایی سوریه. هر وها داخواز ج انجمنا مافین مروان و کمیتالی کولینان یا ناف دولتی کر درخستنا داخویانیه که تیدا بکار آنینا وان چکان جالی رژیما اسد و روسیا و شرمزار بکه. زکا عراقی لسر سینور هفبش به سوریه رج بو چاودری و اگرا هر بویر و رودانه که هاتیه کم کرن. جدرک اولهی عراقی جی اشکر دکا که عراق آمدکاریا درست کرنا پلانک اولهی نو دکا جبو سینور خواه بپاریسه. ارتشا عراقی هزن خوال سر سینور هفبش به سوریه را جبو چاودری و ریگریل اگریا هر بویر و رودانه که کم کرنا و بحثا پلانک نو تکرن. جدرک اولهی عراقی ایرو پنشمی تکس کر کو هزن عراقی آمدکاریا درست کرنا پلانک اولهی نو دکا دا کو سینور خواه هفبش به سوریه را بپاریزه. همان جدرج آژانسا روسیا اليوم را راگهاند پلانا حکومت عراقی پاراستنا سینور خواه هفبش به سوریه را ده دریا چاودریا اسمانی دریا بالافرین عراقی را درست کرنو دانینا کامیراین چاودریه یل لسر گرمه کار دکن سرباری بریو برنا دوریان با آوائه کی بردوام لسر سینور به. جدره هروها سربار کر کو عراق لگل رژیم سوریه جبو دابین کرنا سینورین هر دو ولاتان هما هنگیه دکا و گوجی جالیه عراقی و سینور بگشتی دابین کریه حکومت عراقی کار دکا داکو پاراستی بمینه و اگر چتفگر لعالیه سوریه یانجی ناکوکی نافبرا چاکدارن رژیم و حسده لالیه سوریه جی رو بدن ده سینور آرام بمینه آمدکاری جیرا هاتنه کرن. بریان هاجی ده دمک بوری ده حکومت عراقی راگهاند بو کوه هزک عراقی لسر سینور جبو چافدریه و اگریا هر بویر رودانه که کم کرنه دا کوره گری جبو در باسبونا تروریستان آوائه کی تکانه جی وره کرن. علی عمر بری بداوی هاتن جاره کدن دوباره سرنوچه. ریکفتنا کوچ بو پیشروژا باجاروکه ترفعت نابرا روسیه و ترکیه ده تی آمده کرن اگرم بجی کرن آوه ده تر دبن. مجارا کمیته دستوری سوریه کتیا روژه بیده و بگرنگی بحثا کمیته تی کرن. امریکا دبیجه رژیم سوریه ده هاتن خواه جبو پشتگیری آمیلیسن بسر و بکارتینه. هر شاد و بختوار بن.